Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti donelo je odluku da od 1. juna Crna Gora otvori sve putne granične prelaze prema susedima koji su bili zatvoreni u okviru mera protiv širenja virusa korona. Međutim, vladino koordinaciono telo ponelo se licemerno prema građanima Srbije za koje je jedino predviđen karantin prilikom ulaska u Crnu Goru. Zvanična Podgorica otvorila je sporedne granične prelaze koji vode prema Čemernu, Prijepolju i Tutinu. Na ovim putnim graničnim prelazima saobraćaj putnika i robe odvijaće se u skladu sa važećim merama nacionalnog koordinacionog tela, dakle i sa merom donetom u četvrtak kojom je propisano da prilikom ulaska u Crnu Goru mera karantina ne propisuje građanima Crne Gore i strancima sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori koji ulaze iz države stope potvrđenih aktivnih slučajeva infekcije koronavirusom manjom od 25 slučajeva na 100.000 stanovnika sa liste Instituta za javno zdravlje, kao i stranim državljanima koji su rezident država sa liste i ulaze iz države sa te liste, piše u saopštenju.